हेलो फ्रेंड्स। शीत दिनिया राति 11:30 टाइम हम आम मु घर को भेटुली मो बाइक टे मुँह देखा दियो। बाइक कहले मु टिके शीत भ्रमण शीतर अनुभूति ना चाहूँगी केउझर से आम दी जन जाक पलि आसु टे खाली बाईपास आड़े बुलाया गोटे राउंड मारिक आम पुणी फेरीजु कि शीतर लहरी जमी लगुच शीत शीत दिन राति बुलार मजा से बाइक ना चाहूली जाऊँ आम बाइक माने कौन जान नहीं जाइली मु पुष्पा मुवी देखा जबरदस्त मुवी है ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି ବାଇକ ମାନେ କଣ ମୋ ବାଇକ ହେଲା ଏଇ ରାତିରେ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ନାଇଁ କି ମଜା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଶୋଇଲେଣି ସମସ୍ତର ଅଧା ରାତି ହେଲାଣି କେଉଁଝର ଶୀତ ମାନେ ସମସ୍ତର ଅଧା ରାତି ଆମେ ଦି ଜଣ ବୁଲୁଛୁ କେଉଁଝର ଶୀତ ବୁଲା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦୋକାନ ହବ ସବୁ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିया ହଉଛି ଘର ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି कि जदि वीडियोटा भल लगिला तो दयाकोरी ଟିକେ लाइक ଆଉ सब्सक्राइब करदेवे आउ जदि भल भल कमेंट खराब कमेंट जमा देवेनी भल भल कमेंट जब चाहते निहाती देवे थैंक यू।